Кеттік андан ары Изат Айдарқұлова, Идирис Айтбаев дейді. Қарачы. Сұлулары Қырғызстан, бүгінгі чүрмөсі жылдыстын. Көркүнө күбө болгула каным жам менен кашымдан Изат Айдай бир кыздын. Ой, айтыш болуп соңундан айтышкан өзү сонунда. Башыңа бакыт куш кондум. Жана кара киттен кутулуп, мынтып аккууга чиркин туш болдум. Айтылуу тегене деген жер экен, жыйналып турган эл экен. Азамат! Ошол жалпы журтум жыйынкен, азамат деп колдогон, мен деле сизди колдоп кубаттайм. Негизиң ий тамгадан баштаган адамдар негиз кыйын экен. Ой бали. Алды жагым карасам, кубанып абдан баратам. Гүлөнүп алып комузом, аксылык сулуу бийкичке сөз берметин таратам. Биз кебибизди баштайлы, бүгүн кайгымыңды таштайлы. Аксылык сулуу бийкичке колдоп кана кубаттап, калың эл колун чаппайбы. Андан ары жакта жатвалы, уктагандар келгеле, кулактыгын жоготуп укпагандар келгеле. Укпаганга уккун деп жанында жакын тургандар катуураак айтып бергеле. Ой көңүлдү биз жака карай бурсунда, кулагын жоготуп алган аксакал тигине колонкага жакын турсунда. Эмнелер гана болгон жок, эл жыйылып карачы, кимдер мында толгон жок. Жана биз тиякта дем алып сүйлөп аткан кезеле, тыныгуудан убакыт өтүп кетти тезеле. Ал баруучу буякта сүйлөп алып бакырды, баласын ким жоготту деп чиркин энелерди чакырды. Обаң аксыдан канча сулуулар чыгып жаткан кез экен, ашык кылып эчендин жүрөктөрү муунун сыгып жаткан кез экен. Аксыдан чыккан жеңи жок, айтышарга теңи жок, анындагы сүйгөнү, акылына түйгөнү. Болбосоң айтылуң ошол, токомдун сүйгөнүң ошол. Tanıttı bugün düğününü, bolbosa geçegilen Elmirbek, Agişinin süygünü, Gülbü degen Eceviz, usul yerden bolgunda, oy ay efirden çıkıp jatkanda, çirkin el gönüne tolgunda. Usul yerin ayabaya uzart. Oң aylanayın izatım, atandın görü dünya, mende mınday oy geldi. Canına jakın can şerik jaraşıp sonum boy geldi. Oy egerde boydok bolgondo, canыңda jakın жүрмөкмүн. Жеңи жок болуп мендeleң аксыдан өзүңдү чиркин сүймөкмүн. Aldı göstey alolu akım bolup toktoy aşuğun aşıp cılmakmın. Egerde boydok bolgondo toktosundun toyuna, özüňe çirkin üylönüp tabıldın aktan atamdın ökül ata kılmakmın. Barlar geldi tuşuna, tuyakları talbagan. Eyde. Eyde. Camağında murçu var, jalındagan taybagan. Buralıp öskön darakta bulbulday bolup sayragan. Kıranlar mında gelişti, kılıç katilin kayragan. Kırgından kalıp
Aman soğumuna kızınar çıktın o kayran. Öyle. Hey. Hep böyle. Akkunu kaydan atmak var. Arzunu kantip satmak var. Balçık var jerde batkak var. Baypak var jerde başmak var. Öyle. Şam aldı jerde boron var. Şaldı jerde taştak var. Aksının elin nağan ayabay elin maktadın. Atay aytkan güdögü aktamak bolacağız dadın. Öyle. Ilayım ardayım elin oyum aktap kal. Avşa aksını ar jerde dayım oyum aktap kal. Öyle. Alım kan menin gök sulu. Aksıdan çıkkan asıldar. Alargan aşık boluşkan aktangday zalkar akındar. Öyle. Cengi joktun baldızın ağa cengenge kanday yoy akın var. Öyle. Azamat. Öyle. Özün ağan aytkanday sen dağı boydok bolgondo türlü obon salmakmın. Öyle. Cengi jok akın sıyaktı seni jerimen alıp kalmakmın. Öyle. Bir ok. Ak satkın menin kol mırzaң armandan ötkön jan eкен. Öyle. Ak mör menen bolottun sүйүүsү süттön ak eкен. Öyle. Alardын башын кош болгон арада жантай чал экен. Öyle. Бул дүйнөдөн өтүштү бурулча теңин таппаган. Алым каншайы жолугун токтогул үчүн сактаган. Көрөйүн деп токомду көз өткүнчү какшаган. Мөл-мөлгө жетпей бир кезде барпакын өткөн арманда. Бирок ага сен арман кылбагын, сен азыр бойдок болбой калганга. Öyle. Ашыктык мындай кептериң айтыла берсин ырларда. Жетип азап жегинчең ошо жетпей калган ой жыргалда. Hakkının ayttın emine, bula albay koydu tengine. Seni takır togotpayım, canına jakın jolotpayım de vırdap mınan özün çoğ oldurasın semire. Oy aytışıp jatkan usul jer tegene degen törbele. Mengo meylin üylöngüm, ушундай кызды көрбөгөн жигиттер көзүңөр эмне көрбелең.
Aldı göstөй алуулу уча турган болгонуң акын болуп айтыштан агаңдын колдорун тута турган болгонуң көкөлө учуп асманга бат беректей тетиге канатыңдан кайрылба элдин баары колдосун жаныңа жакын орносун фанатыңдан айрылба ырдасаң мынан ырдагын калың эл менен бир болуп бүтүн өмүр жыргагын элин такыр унутпай азыркың айткан кылганың айланайын изатым бүтүн өмүр ушундай жыргагандан болгонуң алты күндүк өмүрдөң арманды салбай көңүлгө омин деп колуң чапсаңар бөксөрбөй изат толгонуң негизиң аялдар ушул кыйында кыйындыгы моминти белгили болот турбайбың эл чогулган жыйында эмиң акын болуп келген соң өнөрдү Кудай берген соң алты сап кептен кыйылба апаларды каратам ойлонуп эле баратам мен деле бала болгом кечеле ойноп чала жүргөндүң апакем билесизби туугандар эмине мага дечеле ой эшиктен достор келгенде свистогун бергенде ой апам угуп калып шерменде карап алып кеп айтчы чык эшикең Идрис эрлериң келди деп айтчы анысыго мейличең акынды көнөр дейлече үйүңө конок келгенде конокко конфет бергенде ачка калган немедей кирип алып көрсөтпөй бир табактан тергенде апакем анда кеп айтчы билесиз менен айтчы коноктор кетсин мойнуңду жулуп коем деп айтчы анамдын артынан ачыгын айтып талпынам апакем кеп айтчы тандырдан нандың үзүп алып дасторконго тизип алып эми жейин дегенде наныңа колуң бергенде апакем анда кеп айтчы биринчиң эски нанды жегиле жаңысын эртеге жейсиң деп айтчы Ой Азамат. Ой жүрөп отургула. Телефон чалып сүйлөдүм апам да дагы кеп айтты изат менен айтышсаң бойдок болсоң айткының келин кылам деп айтты айторуң эгерде келиним болуп калганда алтындай болгон апамда таптакыр болбой арманда экөөбүз чогуу бир болуп кайнага менен келиниң эрги бобун салганда элдин баарың өзгөчө биз менен кошуп жыргамак ырыңды кошулуп чогуң ырдамак андан изат менен бир болуп токтосун атам тоюнда көп нерсе жүрөт оюмда эмиң ала тоолуу мекенди жакшылык өзү коштосун өмүрүң өтүп кеткиче Кыргызстан дүйнөдөн өтүп жок болгуча чиркин өлбөйт экен токтосун Азамат. 4 мүнөтүңөр калды 2 мүнөттөн бөлгүлө. Анда жүрөктө жалын өрттеди, мүнөттүн саны 4-теди. Айтканына көнөлө, экиң акын экөөбүз, кыйын болсоң изатым тең экиге бөлөлө. Мына кызыгып атат. Эй, кол чап сүрөп отургула. Элдин түгөнбүз айтсактан кечен термени. Eydi. Өксүкө түпсүз батырат өмүрдүн өлүм жеңгени. Аттиң ай бизден жоголду ай көлдүк мүнөз шердеги. Көргө түрттү көптөрдү көр албас мүнөз элдеги. Көрүнбөс дүйнө суктанып, көр албастардан куткарып, токтосундай адамды алып кеткен ошол өңдөнөт, ошол тойбогон ажалы чеңгел. Үмүттү карап башкага үзүлбөй дале күдөрүң. Агам унутуп бул калганбы үйүндөгү чүрөгүн. Еді. Үйүрүң менен бир болгон агаң үзүлбөсүн ой жүгөн.
Dur 2 minut kaldı. 2 azamat 2. Tak. Akıldı kızım akını memineler dep saldın. O üydögü var çürögün dep jon koysam çürögüme kek saldın. Oy çürögümden ayrılbayım, cürökten sağa cay kılbayım. Bari bir özümün izat geç kaldın. Hemin alganı bolup bergendin, atkanı bolup mergendin. Aytulun atam toyuna koşulup eldin, oyunan ataylap mına men geldim. Aksıdan çıkan akın dep, kalın elge çakın dep, İzat kızın ırda sağana çuğulda belimden bergen. Hemin Alatolu mekende, ıntımaktu cürölün örnöktü olup çete. Alamdım barın ayrık çan Alato'nun özgöçün aşık bolup karasın. Alato'dun har bir can çoğun kızmat kacarasın. Altınday bolgon apalar kucakta alıp balasın. Oşondoy bolgon baldarın kudaydan tilep alganın. Baktılı olup hiç kaçan bolbosun deymin armanın. Mınan atalarım gelişken, taң erteden mominti aytışka göngül berişken. Aytışıp jatsaң timele can düynösüň ergitken. Atalar menen apalar 6 gündük ömürdün ardaktay turgan atene. Düynönüm barın berse da altın gümüş gelse de almaşpay turgan atene. Handan ümüttün otun jandırgan, üyüңdün için şangılgan. Karılarım bar bolsun, toktosunday atamdı. Alamga çıgargan atagın oşol siler üçün can kurman. Ey azamatlar. Boldu jıyıntıktagılar. Kıyın sıngan erkekler kızıyla çuday türü yok. İyi de. Kızdın ırı devirdap, tokomdoy kızıta turgan ünü yok. To erkek akın geliştin oşo toktosunda yoyu biri yok. Diri dey dey diri diri dey 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 dey. Tokumu olup tatıktın, urpakı olup bulakın jolunda bolsun ılayım. Argaçanda tökkönde tökmөгümüz kolunda bolsun ılayım. Güyöge çıkkın göbötböyüm, kıcılı toy verip jolunda bolsun ılayım. Ana negiz bala törögün, ak beşike bölögün. Hazırkın aytkan gepimde kabul kılıp kudayım, koyçu boyunda bolsun ılayım. Yay yatan azamat. 9 10 İdris'ke 10 Büton